Ovdje smo, znači, ispred Kameleona, radio Kameleon, gdje je sve počelo. Tu smo se svi nekako upoznali, uvezali. Emisija FM Jam je krenula 1999. godine. Vodili su je Emir i Erol. I ovdje dole ima sporedni ulaz jedan, prije studio bio u podrumu. Tako da, bukvalno, znači, underground. I tu su nastale prve snimke, jedne i moje, i tu smo se okupljali ponedjeljkom navečer. I svi smo se međusobno družili nekako, ali tek sa tom emisijom smo počeli, znači, intenzivnije da se bavimo i muzikom, i tu smo, naravno, nismo imali ni studio, ni nikakve opreme, ništa, pa smo onda noći, kad svi odli iz radija, snimali kod njih u radiju. Onda smo počeli, Emir i Erol su počeli organizovati partije. Prvi je, recimo, bio u domu, to je bio Unity, tu smo isto se svi okupljali. Tad nije niko, znači, još nimao ni album, ni ništa, imali su par demo pjesama. Uvezali smo se lagano s Rajom iz Mostara, iz Zence, i na tom prvom partiju smo se svi upoznali. Prvi moj nastup, prvi put da sam stao na binu, naravno, uspio sam se živ. Slobodno reći sve, ali naravno bilo neko iskustvo koje dan danas pamtim, i to je jedna od stvari zbog kojih se bavimo muzikom. Ti nastupi su biti, ja mislim, glavni dio toga, naravno. Mi svi snimamo zajedno jedni drugima, kad nastupamo u Zenici, lokalna ekipa repa s nama, gdje god ode. Mene kogod je pitao za neku suradnju, nešto, ja nikom nisam odbio. I evo ovo što, znači, gdje god nastupamo, lokalna ekipa je s nama. Ja sam imao sreću tu da sam išao s Edom i dan danas idem s njim, a on stvarno ima često nastupe. I skoro svaki vikend smo negdje. I na Balkanu, ja mislim da nema grada gdje nismo svirali, od, ne znam, Ljubljane pa do Skopja, sve smo obišli, XU, i naravno onda u Americi smo bili, u Kanadi, po Evropi, svugdje. Taj Adnan Hamdović, Frenki, taj Edin Osmić, Edo Majka su do sada imali preko 1000 koncerata. Boravili su u svakom budžaku ove zemlje koja se zove Bosnom i Hercegovinom i šire. I oni su bosansku poruku prenijeli na sve te gradove, na sve te ljude, na sve te posjetioce. Šta ima, jela? Ima vas, mašala. Hvala vam svima što ste došli. Može aplauz za DJ Pjera, Kuta, Mura, DJ Soul i Irfan s ove strane. Hoćemo lagano početi s ovim. Fuck this shit. Masta snima. Fuck this shit. Da vas vidim, pa nije ovdje svaki dan koncert, jebem u mater, evo. Prvi put u istoriji Jala je od koncert. Vidite ruke malo za početak. Evo, pa znam, Hip-hop mi je pomogao da izgradim sebe, naučio me mnogim stvarima, tako da je to dio mene, ne samo neka muzika kojom se ja bavim. Ja ne očekujem od svake radiostancije da vrti moje pjesme, znam koji ljudi će vrtiti, koji neće. 202, IFM, Vesta radio, Tuz radio, Q Visokom, i to znači njima i šaljemo, znači, ekskluzive i pjesme. Mi smo radiostanica koja ne pušta nikako narodnu muziku, djelomično pušta pop muziku i povremeno pušta sjedalinke vikendom. To je otprilike i ta publika koju mi ciljamo, mada bi volio da se to proširi, jer u biti ti ljudi koji slušaju te radiostanice i naše pjesme već znaju dosta tih stvari, imaju slične stavove kao mi. Mi bi u biti htjeli malo da dođemo do nekih zatucanih ljudi koji imaju malo neki zatvoreni stav, ali možda bi onda trebalo početi raditi džigeru.
zašto ste tako glupi? Da vas pitam, molim vas odgovorite, Mr. Policeman. Reci druže plavi, zašto si se proto i nemaš ništa u glavi? Digni sa mnom jedan srednjak u vis i ponavljaj glasno: fuck the police, fuck the police, reci fuck the police, fuck the police, reci fuck the police. Stani sa mnom čvrsto i nemoj da te sramota. Digni srednjak u zagovor, jebot rota, jebot rota, jebot rota. Prvo sam hip-hop otkrio kao slušalac, ne znam, krajem 90-ih. Počeo baš aktivno da slušam tu muziku i tad sam se bavio grafitima, pošto je to onako sve usko povezano, jedna grana hip-hopa. Jesi, jesi kokće? Ako žige, evo mene Ziki te ovdje crtamo na grbavici. Pa da vidim imam ko od vas, možda kakvih leftovera, jedan spray, treba nam samo za first line. Ja sam nek vidio kako će ovako većinu djetne. Ja mislim da je Frenki autentična pojava na BH muzičkoj sceni. Mislim da je jedan od rijetkih za koji s pravom mogu reći da je umjetnik. Mislim čak da je i više od toga. Mislim da je ne samo umjetnik, nego da je jedan svjesno odgovoran, društveno angažirani mladi intelektualac. Neko ko preko svoje muzike, neko ko preko svoje poezije vrlo jasno izražava stavove o socijalnim i političkim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Ono što radi Frenki i grupa mladih muzičara, umjetnika iz Tuzle držim izuzetno značajnim i spasonosnim kako za dio mlade generacije, njihovih poklonika, tako i za kompletno bosansko-hercegovačko društvo. Naime, ja imam strahovito poštovanje prema ljudima kao što su Frenki, kao što je Edo Majka, koji su imali vrlo lagan izbor. Dakle, ili se uključiti u mainstream koji će prodavati zašećerene pjesmice potpuno bez svijesti i osjećaja o društvu u kojem one nastaju, ili će pak njihova muzika biti angažovana i pokušati ukazati, probuditi prije svega svoje poklonike, onda i mladu generaciju, pa i komplet društvo na situaciju u kojoj živimo.